ni P1 Promoter. Iki ni cya kiganiro cya entertainment nkugezaho buri munsi, by'umwihariko nkuzaniye abahanzi 10 bakuze bafite imyaka myinshi bakora umuziki muri iyi game ya East Africa. By'umwihariko rero tugiye guhera ku mwanya wa 10 tugende tumanuka. Ku mwanya wa 10 turahasanga umuhanzi bita Riderman. Uyu ni umuhanzi mwiza, numwe mu bahanzi beza mu Rwanda dufite muri hip hop, akaba ari numwe mu bahanzi bakiri active imyaka myinshi bahozaho, kubera yuko Riderman n'ubu ngubu afite indirimbo nshyashya. Afite indirimbo bita Loaded Gun yakoranye na B-Face w'i Burundi. Indirimbo inaryoshye cyane, nahoze ndeba kuri YouTube itaramara n'iminsi 2. Riderman rero numwe mu bahanzi beza bahozaho muri East Africa, by'umwihariko akaba ari niyo mpamvu yaje muri uru rutonde rw'abahanzi 10 bamaze imyaka myinshi bakora umuziki hano muri East Africa. Reka turebere hamwe rero ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 w'abahanzi bakuze muri iyi game turasanga umuhanzi bita Bebe Cool. Uyu ni umuhanzi wagiye akora amahiti menshi cyane, murabizi. Bebe Cool ni umwe mu bahanzi bagiye bigaragaza muri aka karere umaze imyaka myinshi, kubera yuko uyu muhanzi wo muri Uganda afite achievement muri Uganda. Ubundi uyu Bebe Cool ni legend kubera yuko amaze imyaka irenga 15 mu muziki, akaba afite n'indirimbo aheruka gukora mu kwezi kumwe iyo bita Question. Uyu muhanzi rero akaba ari umuhanzi ukomeye cyane, umuhanzi mwiza, umuhanzi unakunzwe mu gihugu cy'iwabo cya Uganda. Uyu muhanzi rero akaba ari niyo mpamvu yaje ku rutonde rwa top 10 ya Truth TV, akaba yaje ku mwanya wa 9 w'abahanzi bakuze muri iyi game yo muri East Africa muri rusange. Ku mwanya wa 8 muri iyi top 10 ya Truth TV Rwanda turahasanga umuhanzi bita Professor J. Uyu ni umuhanzi mwiza umaze imyaka myinshi muri game ya East Africa, muri uyu muziki wa East Africa. Ariko uyu Professor J mu minsi ishize ngira ngo amakuru yanabagezeho ko yegeze kurwara, ariko kubera yuko uyu mugabo yicishije bugufi mu buzima yabayemo bw'Abanyatanzania, Abanyatanzania na leta yabo yarateranyije baramuvuza. Uyu Professor J akaba yaranabaye n'umudepite muri Tanzania. Urumva rero nubwo ari umuraperi akora umuziki, ariko by'umwihariko n'umwe mu bahanzi beza kandi banamaze imyaka myinshi muri game ya East Africa. Uyu muhanzi rero akaba anamaze ibyumweru 2 asohoye EP yise Holy. Ku mwanya wa 7 wa top 10 ya Truth TV Rwanda, by'umwihariko nk'uko twabibasezeranyije kubagezaho top 10 y'abahanzi bamaze imyaka myinshi muri iyi game ya East Africa y'umuziki, ariko na n'uyu munsi bagikora, turahasanga umuhanzi bita Lolilo Simba. Ni umwe mu bahanzi beza Uburundi bufite, ni umwe mu bahanzi baturuka i Bujumbura bakomeye muri aka karere, kandi akaba namaze n'imyaka myinshi muri iyi game y'umuziki wa East Africa. Lolilo rero ni umwe mu bahanzi beza Uburundi bufite, ni umwe mu bahanzi beza East Africa ifite, ni n'umulegend buriya mu muziki w'Uburundi, kubera yuko Lolilo ni umwe mu bahanzi rwose Uburundi bwageze kandi beza cyane. Uyu muhanzi akaba aheruka no gusohora indirimbo mu byumweru 3 bishize bita Cheza. Urumva ko uyu muhanzi aracyari active. Lolilo Simba tutamuheruka hano ku stage yo mu Rwanda, ariko muri East Africa muri rusange aracyari umuhanzi ukomeye. Ku mwanya wa 6 w'abahanzi bamaze imyaka myinshi muri game ya East Africa y'umuziki turahasanga bita Mr Blue. Ni umwe mu bahanzi b'Abanyatanzania beza kandi bakoze umuziki bakiri bato, kandi bagakora umuziki bakiri bato, kandi umuziki mwiza uranakundwa. Ngira ngo icyo gihe babyibuka ba Mr Nice bande. Icyo gihe Mr Blue yari umwe mu bahanzi bakiri bato, yari akiri umwana, ariko Mr Blue ni umwe mu bahanzi bemeje aka karere. Uyu muhanzi rero nyuma yo guhagarika umuziki ho gatoya, ba Diamond bakaza bakayobora n'abandi, ariko uyu Mr Blue yaje kongera akora comeback. Uyu muhanzi anamaze n'ukwezi kumwe asohoye indirimbo nshyashya afite bita Bala. Reka dukomeze rero ni top 10 ya Truth TV Rwanda, by'umwihariko ku mwanya wa 5
w'abahanzi bakuze basaziye muri iyi game ariko bakiri active, turahasanga umuhanzi bita Big Fizzo. Big Fizzo ni umwe mu bahanzi beza Uburundi bufite, akaba ari nawe wa mbere hari mu Burundi, kubera yuko hano i Burundi ukihagera bahita bakubwira ati umuhanzi wacu wa mbere ni Big Fizzo. Uyu mugabo rero ukomoka i Bujumbura ni umwe mu bahanzi aka karere gafite kandi bahozaho, ngira ngo murabizi, umuntu ukurikira entertainment uwo nguwo we arabizi. Uyu muhanzi rero akaba afite n'indirimbo imaze amezi 4 bita Superman, by'umwihariko byumvikana ko akiri active, kandi uyu muhanzi akaba amaze imyaka irenga 15 akora umuziki muri aka karere ka East Africa. Ku mwanya wa 4 turahasanga umuhanzi bita Rose Muhando. Uyu muhanzi akaba amaze imyaka myinshi akora umuziki wa gospel. Uyu muhanzi kazi w'umunyatanzania rero ni umwe mu bahanzi bakunzwe, bagize igikundiro muri aka karere mu muziki wa gospel. Yarakunzwe karahava rwose, indirimbo ze nka za Ni Bebe n'izindi zitandukanye. Uyu mudamu akaba afite n'indirimbo rwose imaze iminsi 2 iri ku rukuta rwe rwa YouTube bita Amefanya. Uyu ni umudamu rero umaze imyaka irenga 15 muri uru ruhando rwa muzika rwa East Africa, by'umwihariko akaba ari nayo mpamvu yaje muri top 10 ya Truth TV Rwanda. Kora subscribe, nge ndi B1 promoter, dukomeze tujye tubana mu biganiro bya entertainment bya East Africa, bya entertainment na showbiz ya hano muri East Africa by'umwihariko, kuko tubiganiraho tukabiva imuzi n'imuzingo. Nababwiye yuko ndi umu expert, imyaka 12 imaze kuri micro, ni imyaka myinshi cyane kuba twaganira ku muziki kandi tukaganira kuri showbiz. Ku mwanya wa 3 kuri iyi top 10 ya Truth TV Rwanda y'abahanzi bamaze imyaka myinshi muri iyi game kandi bakaba bagikora, turahasanga umuhanzi bita Kidumu Kibido. Uyu ni umuhanzi wo muri East Africa uturuka mu gihugu cy'u Burundi, uturuka i Bujumbura. Uyu akaba ari n'umuhanzi ukunzwe n'igitsina gore muri rusange, kuko ahagiye kuririmba rwose abadamu bamuha impano zitandukanye. Kidumu Kibido rero ni umwe mu bahanzi bakoze umuziki kuva mu myaka myinshi ishize, ngira ngo murazibuka indirimbo nka za Seru n'izindi. Ni umwe mu bagabo bafite igikundiro muri East Africa, umaze n'imyaka myinshi mu muziki, akaba ari nayo mpamvu yaje ku mwanya wa 3 wa top 10 kuri Truth TV Rwanda. Uyu mugabo kandi tukaba twanasuye n'urubuga rwe rwa YouTube, akaba amaze amezi 2 yonyine asohoye indirimbo bita Wa Mutema. Uyu ni umwe mu bahanzi rero bakunzwe n'igitsina gore haba i Burundi no muri East Africa muri rusange, kandi akaba amaze n'imyaka irenga 15 aririmba kandi akaba nahozaho. Kora subscribe tujye tubana 5 ku kandi. Ku mwanya wa 2 turahasanga umuhanzi bita Masamba. Uyu mugabo Masamba ni umwe mu bahanzi baririmba injyana ya gakondo, akaririmba n'indirimbo z'urukundo muri rusange, ariko uyu muhanzi akaba amaze imyaka myinshi muri game ya East Africa, akaba amaze imyaka myinshi mu bahanzi baririmba hano mu Rwanda, kubera yuko Masamba afite imyaka irenga 15 aririmba mu muziki wa hano mu Rwanda no mu muziki wa hano muri East Africa muri rusange. Akaba ari nayo mpamvu yaje ku mwanya wa 2 w'abahanzi bashaje muri iyi game kandi bakiri active, kubera yuko Masamba twasuye urubuga rwe rwa YouTube dusanga afite indirimbo bita Karamera Udasumbwa imaze amezi 2 rwose isohotse. Uyu ni umwe mu bahanzi rero baba legend, ni umwe mu bahanzi bakomeye bamaze imyaka myinshi muri game y'umuziki hano muri East Africa. Kora subscribe tujye tubana 5 ku kandi rero. Ku mwanya wa mbere ntabatindiye turahasanga umuhanzi w'ikirangirire, umuhanzi ukomeye cyane uturuka mu gihugu cya Uganda. Uwo nta wundi bamwita Jose Chameleone. Ibi ngibi nkivuga rino zina rwose umuntu wakurikiye umuziki mu myaka myinshi ishize ntago yashidikanye kuvuga ko Chameleone ari umwe mu bahanzi bakuze banamaze imyaka myinshi kandi bakoze n'amahiti menshi hano muri East Africa, kubera yuko Chameleone afite amarubamu menshi, yitabiriye amarushanwa agiye atandukanye, yitabiriye
yitabiriye n'irushanwa rya BET ryigeze kubera muri South Africa. Uyu muhanzi icyo gihe akaba yarahanganye n'abahanzi barimo Barihana n'abandi. Uyu muhanzi rero Jose Chameleone ni umwe mu bahanzi bageze kuri platform iri hejuru cyane kubera yuko uyu muhanzi yakoze umuziki kandi imyaka yose agasohora amahiti. Ni umwe mu bahanzi bakunzwe n'abanya-Uganda kubera yuko hari nk'igitaramo cyabaye muri uyu mwaka bita Wale Wale. Iki gitaramo cyarakunzwe cyane kubera yuko Jose Chameleone abanya-Uganda baramukunda. Ni umurigende mu muziki wa Uganda ndetse no muri East Africa muri rusange, akaba ari nayo mpamvu yaje ku mwanya wa mbere wa top 10 mu bahanzi bakuze kandi bakiri active ya Truth TV Rwanda. Uyu muhanzi akaba amaze n'ibyumweru 2 asohoye indirimbo bita original. Kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. Iyi ni ya top 10 nayo naragusezeranyije y'abahanzi bakuze bafite imyaka irenga 15 muri uyu muziki wa East Africa. Ngira ngo wabyumvishe guhera ku mwanya wa 10 aho twasanze REBA, ku mwanya wa 9 Bakuze, ku mwanya wa 8 Professor J, ku mwanya wa 7 Roriro, ku mwanya wa 6 Mr. Bro, ku mwanya wa 5 Big Fizzo, ku mwanya wa 4 Rose Muhando, ku mwanya wa 3 Kidumu, ku mwanya wa 2 Masamba, ku mwanya wa 1 tuhasanga Jose Chameleone. Wakoze cyane kandi kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. Nge ndi B1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda.